jo heda na unjia haramwe mahadisi yatu ya uskwade wenu. Mahadisi kao ukati menji kajawashi hanukta zinji shanukta nzima bahi. Ikawa inukta ya bili iyo kejabidi kae sha uliho baadhi ya wandu ikao uo unidunga ikao uo unishilia ikao si ustehilana harima nukta zinji na mfikiri zinti urala nizo huja tika tifanya video tifanya na post ikao timete titie harima miri yangu tika tifanya na video tena tirongoa haudiro bal tele daraja tidea nawela tianza hangu ila titobia hangu akawa njwao hena mna hangu kao niwode ya mndu yabuze nungozi waswili daraja haju ama hawa hadisi hauha hanungo ikao bon rami remndu ikao tika muvize bese renge conscience ya uka keja waswili daraja hamanda hiyo mwanama ikao ni mandunge video madunge posti yangu mono katika tivize mndu shari wasuli daraja minae haina mndu harekonese erreur haina mndu harenge responsabilite yahe haina mndu haassume izo ya hamba shari ja daraja relewana risamilihana oka abo tsidoba hanu ikao mimi na johanzani waswili hauyo tsidoba hanu ikao emavamana ikao ngarwa shangiri yao wa johanza ike wanduwa waswili yao ama zenongozi wahizi waswili daraja ikao tika harimwe wajibu housiu haina namna baadhi ya wandu ikao wafikirio ukawa de mru yosula haya ukawa abutise harmaze objectif zao bese ini ruhusu tirongo haudiro ila bese la de nafikiri kadla tide mardi la de lundi shama mine mwana mamze wangu ikawa tikati mvumbwa le dina hano nesa kazi mgo zibiri na hii magomi mitimonesa ka tabanrongo ikawa kajabidi na ambi bangu rita risulu risamilihana minae na humtaya ukana haina mndu na karmwe position yahe leo ngena uwe ya mshangiri yao ngiharmwe opposition wafanyao ze karnavaliza hao mimi ngami hunu ngamshangiri yo yezi haina mndu na karmwe pon yahe shandu watu asili daraja ya udea au daraja hama de wasuli juzi afikira mwendu kuto hiyo isari rekubaliana enukto ya bili wakomor mahsusu wa nshio harima ya diaspora ikao idaraja zenongo za waswili bana basainu mitila wa uzamba yaka zila wa ubishi zenongo zila wa ubishi lazima basainu haina mkomori kao mujihundo harima ya diaspora haina mkomorika wangu amini wa ukomori wahe haina mkomorika wangu amini zefikira za tedelwa ni muwahe daula ni sirkali yahe harimai maharigabili husuniho hafaida yahe nsi ya hatu tukajani mwere mesaji wani mwambie ni ukana mahsusi ni mlaru mwe diaspora ya ukazisa zila wa ubishi umnyanya ufu haina mraba sainu na elewe ya ukana rahisa ritazinka mwambonzi haina ujoka hanza jara ngari ya basainu ya rohe harumale gobo ika ondo ya kayatilwa hau ya kayajitria halimashile itiso ika o shikaya bandi wa komorika ngwashangiria wezi ngwashangiria we sirkani ngwashangiria raisa zali shawaka wahara ujibenua hauria mrati jodeziwa hauria mrati jo pulo za marahoni
hauria ndongo zinji niwambie ya ukana ranzide mifumo ralani huja tajehunde banu nizambao banu rihisa ritanka wambonzi rihisa ngasi mtanzani haina mndu amini ze fikira zahi mhu wahe daula ni sirkali ya hahe no wandu ikao ngo harimwe diaspora ngo aminiyo ya ukana halo ashimanga tout est possible harimwe nti ngari mparaoni mrati ezite na mranzishie ritahe namna ya uka wandu watanganyihe wandu watanganyeze mvu wandu wake faliki nzima na wandu goikao umtanganyu watu umojofanyishia haina bahanika ode mdialio Ranis, Marseille, Lyon, Nantes, harmwezi ntazanta za Faransa, mdunati ezite, hokana leo, ondori kontakte, ili ondwa tanganyhe wadzima, wadafiyon ze fikra, ze ndau harima ye faida ya hensi ya hatu. Haukaina fikra ze ndau harima faida ya hensi, raisa zali wenge banu, ngujoro hamaudu, haudu ushawo, shaye ntinge jubaki haina faida iliyo harma ntinge jubaki maudu ngejo mkinishake mimi de njoka unaze faida hizo haude mwana hangu haude mwana aho hau dorajina abange message yangu usikwale wenu ngamparo wandu wa Komoro wa junda harma diaspora kao harma takriban mezi 6 na mezi 8 ngawe dukuni washangiriao ye maendeleo hau ye mhuwahe daula ama wawaidukuni hauwakaidukuni kwa jakana ula usubuti wakawajibenu kwa jakana ula usubuti wakawafanye fasi na Wakomori hamandao harima fikra harima mshindano harima wakli harima msomo ni wambi ya ukana wanu zambao zihisa zila waubishi na mtiezite baba sainu wandu wandao wa strukture namna ya ufanya mkonti ridungane mwado mzima dafima fikira nzima ekangyo faida he Komoro ekaketi faida he Komoro rehenti bavuni ili wandu warenge usoni harima emasuala yana kamrejozo wandu wa Lyonis, Marseille, Lyon, Paris, Île-de-France haina bahanika wa Komoro ngwao naritsanganyihe haukana wakati uja wauka vatu riwonesia ukana yensi ya hatu karna ushida rudofanya carnaval haina mfumbili eka Châtelet eka Place de la République eka tinda huvi iyo karna ushinda shauka wandua watanganyeze fikra wandua ke wadzima wandua tahe tartibu ya ukana wa Komoro wa junda wa harima nti ya Faransa washindi wanyise wadadili fikra baishe hena mdunge na suraya yahe mbali ya kisiasa shaika ho manyiso fikra kawa washindi watanganyi hangwa banu wadzima ngamu amini ya ukana ngaijuza ya ndongo zinji harima iyonsi yonde mana ikao zentuzamu iso zinu ngamonao wa Komoro wahe diaspora ikao ngariniki wao titri zinji hau ngariniki wao ndongo zinji des vendus, des traîtres, des rozinji kama zambao shao pia umajaya upepo wanu wajojo hamba izo ambao wanu wajojo ufanya izo anza wafanye shaina mndu amini izo yeye yafanyao rekanjema sheka mndu amini ya ukana zimbi izo nifanyao baimye zimbi mwasulisha henia ya ikamba haltiani ya kangu rendombi haitia honi yani kangura nombi bamye zingoto usaidi ekautrioni yani akananga mredo njema watina nrabo watina pambo lazima mnyezi Mungu usaidi yamunge sikatina konti ya urande mndulo Facebook yatama foto ya milima hau yatama foto ya tijihindri ya biradu ngona de ya wandu ya traite wandu de traître de vendus de corrompus de jau ya opia ya mafiti uo upepo haina mnunge nonia ni ahe izo atria honiani ikao Mwenyezi Mungu ya usaidia mndu izo mndu ado nizo honiani yonde maana ikao lewe mjiruhusu ani ye structure ye dynamique ikao ngarendao harima procedure ya imete en place ripare haina mkomori ujundu harimenti ya Faransa
uamini yefikira yaka yensi lazima yendele usoni, yensi lazima ibeneficie ze avantages za kinsi, yensi lazima ikesawa na zenti zindwa jina wandu waje watanganyihe ili wandu warongwe mrongo mzima, wakane kalima mzima, wakane faliki mzima hafaida ya hensi. Imezi ya vira ikao kabati onda kaurongo wa shai terrain occupé wani wandu. Imezi ya vira ikao haina mru ngu amini ze fikira za hemu wa yaula, ngu amini ye maendeleo zenjema ikao nga zendao pasi wangabo zenjema ngabo izembi. Sha kwa jaka subuti ujibenu wa tizama nroma doni hauhara hauhanrongo ntiti ikao ani baadhi ya wandu kwa jazoya ni wambi ya ukana ngamjujwa basainu, ngamjujwa hanzishe mwanama Mohamed Sule Chai, haumnanzishie mimi harumaze message privé za hatu, haumanzishie mwanama Tuli, haumanzishie atu, haumanzishie ikao ngasiwenji ngari mparaoni rimwambienya ukana rehisa wanuriza mbao ritranka mambonzi ikawa ili ikawa raru ika 20 ika jana shai sheidadi ikao ngarsinisho rehisa tranka mambonzi ngari ifalikinyo nzima basainu de faida ya hensi de faida ya he ye Komoro ya hatu abonge karnauka wale hauke message ya lewa inu ikaiwashi haya message ya lewa inu ikaiwashi habo ya ukana wa Komoro wa jimba wa harmanti ya Faransa wa aminio ze fikra njema za hemu wa daula ni sikabia wa aminio ukana haina ndongo jojili ya Komoro njema yu faida ya hatu faida waruma faida wajoka ujamaudu ya aminio kana wakati ujawaka wandu wake wazima wanyise fikira nzima na mjeri tsanganyihe na mranzishie ngarjo manzishiani ngarjo echange ngarjo badili fikra ngwajala basainu ze rezo sosio zijaye wangu jua ufanya hena mdu wako itendani hai wandu wafanya bunjido la kamili haruma ze rezo sosio hiyo ndio mimi au no ana maika orikubaliana ikao winjini wa hao mwao no harima mafoto ikao ranzi de le 29 de delegations zaka Komori zaka huja maniso wana ze sura za hao hafasiri ya uka winjini wa hao baadhi ya hao gasina meziba nudingoni kwa jaka subuti ujibenua sharwa suili daraja ya ukana kabati ubishi usaulawa kabati mnyanya abasainu lazima hena mru yaonesi ya ukana ata na mibangu ngamanjenti na haina mru jorwali ya herienti lazima rimshangirie lazima rikedingoni ma wanruika o wabakisha nele pambo lauka ekawo wotidu harumwezi ekawo wotidu harumao baishi wabalwa milima dhahabu jaibe wandu zao kwa tuitaha omhimu wanza wa kenzi wa wanruikao waelewa au waleleshe haruma ndogo hamandizo ngoleo lazima kwa na uparojoka tayari waone wandu jina hao waone wa Komori wambi ukane ashi wana wasana nafikirienzi wandu waongwao ngamojuao ngamwaonao ngamwadungao ngabamvi hao kanga manyisa za fikira za hao ngabamvi ya hao kao kamtwa nyisa fikira nzima ninao shaizo ni mambiaoni dukana zisa zila waubishi bana basainu ya dynamique ya créer harangu de le 29 ya délégation ya Komori ya tedone mwajaula ya kahuja ya dynamique ile ya accompagne ya délégation ile hata waje wareje moroni wa tayari waendelea mjumabala hauka kwa jazia hauka wandu waelewa yakana ifaliki kajazia banu sha lazima wandu wadungi ekanga bondo munje mazifanyisha harmenti ngarjo kasino wazifanyao ngarjo shangiria wazifanyao ngarjo kingia mbeli wazifanyao ekanga bondo ngombi zifanya harmenti ngarjo hamba kazi ngo ziningi zombi ikaza kubadiliwa zibadiliwa rekemengoni mwajo utanga harima wajo badili zifikira za ukana mjomba hangu tside uluhar mwezi yelideri wangu tside uluhar mwezi mbaba hangu tside uluhar mwezi
wanafikira wao hau ishefu hangu ya nrumajana tide uluhari mwezi wanafikira wao wanafikira watiti ikao wanurizambao wa Komoro walio harumwe diaspora waelewa ke faida ya hensi nge primeo harumaze rongo pia wahisa wa aminiana rekubaliana ritanganye mata ariparao wonti wa Komoro washangirao yanzi ya hemu wa daula Colonel Azali Assoumani ni sirkali yahe watina etiketi toka uyonti ya ukana mimruwa msaidie mimruwa kiki mimruwa basi mimruwa taki miti watina etiketi toka uyonti shahina mru yelewa kana yenti yangu yehunra yaboti hunru yeulo Komori ya hunru ngarwa parao riwambia ukana na nje ritanganye hemata watike ujoria mru watineke ujoria zidwa kakawajahaya kaburi la mru ya deziwa samahani kawajahia kaburi la mru ya deziwa kawajahia kaburi la mru ya rujwa kawajahia kaburi la mru ya deziwa internet ya hafa makaburi yao kajahia lazima ikamru hajangaje harumaru wa manda zinu ngujo reseveze kupia ngujo provokewa ngujo amarongo ngawajo tungwa nrabo zangu ho wingu nizisihezi tolabo ntiziheye zangu heula zije izo pia gazijo uhamba hatanga wajo kreye lwandu moika kuja parozi wana kuja parozisha kuja paroziashi no ili wandu watante wahu dekuraje hau wahu bloke honziani utiwa sui yabo risarielewa ya ukana vano abasainu yembwana kaiti ya ukaya ani ya kaiti ya uka nyensi shayinu mbwana wandu banvi ya hao ngoleo waelewao ya ukana ye madhamana wa hao wa rumajana hauye wajomba hao kwa ti harmwezi waelewayo kahoka wareje harmwezi hata hiyo ngwajoka na mahaminji kwa na ushinda wafanya ndongo lazima wakeho dingoni wadotireze fiseli ili wabuhe wandu wate msajaja wate marubati wate balbala harma enti harma ndongo zisona hata mbafaida yonde mana pour conclure yonde mana kubaliana renge initiative inu mino wanama ikao mwaone harime mafoto mino wanama ikao ritsanganyi hanga sinkonyo nzima ya ukana lazima rionese ya ukana ye Komor kejastahiki ndongombi zijirienzi shalazima haina mwana mkomori ya tsange embabi ya joshinda kanga wandu watohelewa kana gamina droit ya ukanikeho mimi na nzao watinakati ti udemande avi shangwa tungwanza kehu iho waliyo ilande kanjema abola ziba mriende yawo waelewa nai yawo wani ngwaonesawi ya ukana ya ankli ya hao zifikra za hao ngizo haruma mtsunji kazitu shida za wana malani hundwa jina ihoti ni horiliyo ngariste hiyo wananyasi kao ngwao parti mwa jina kinyume nasi garwani kawe shosha hao gari aminio ze fikra za hao lazima banyu mieleo ya ukana karaujo ukaiho mlio baringa manzao yeri wanrua keiho ubishi ukomo wana basainu ngasi bantu wadzima gari parao wanduikao emezirala nyo huja kwa jashinda wajitekeleza kwa jashida wajivenua kwa jashida wakausoni kwa jashida wafanya izo baadhi ya wasaa wafanyao ariwambia ukana wandu wati ezite wandu na waranjishie harimwe Faransa kamil ngarjuhu mjibuni ritahe namna ya utanganya zemvuzaha wa Komori wa diaspora ukao duanzao faida ya henti faida ya Komori ikewazima na upara wananyasi ikao dualuyo hula walio kinyume ne serikali ya daula kaunusu ya hao ngao kinyume mwezi ya mheshimiwa Rais Rais Azali Assoumani walio kinyume ne serikali ya waelewe ya kana bantu ka kinyume ngamjujo ka kinyume shahoka wandu waonane wanyisefikira wafanye mahadisi waechange haina mdu aishidie mwananya za fikira zahe iyo de demokrasi yenku yikao harumwe dunia kamil haina wanu wenda mbio waitsahe de dialogue
tujua ukana ze position za hanyu watu hunu rekana ze position za hatu shauka wandu wa onane wanyise fikra wa hadisi iyo nongo ikao yo muhimu hamwe dunia kamili yo hutajilo ngaitsa kwao abonge wananyasi wa diaspora wandu na watsanganyihe wafanye mahadisi wandu waelewane hao wandu kwa elewana sha omwe mahadisi ngafanyishi hao haramele suala hilo ngamjuhenda na ukazabo na umwambia nyaukana ngasi wandu wama uver hena ujoka uhanza na mranzishie ikamranzishia ngamjuhunda majawabu haukana ngarendao harima mbana ya fikra na mbana ya udafini zifaida mkuu za hensi ya hatu hafaida ya hatu nuwaliyo nuwajuka huja hawaenda na kaze kifu watukufu umwezi wa fevrier wanu wanjia harma election za hema député ne ze municipalité ikawa harma ze election zino ikawa wandu watanabahi wandu mimi tiretene point raro ikawa ye point handani ze election zino ikawa ngana harma ze region raunzuani malinga zija wandu watanabahi ya ukana mashababi wenji wajitamka ya ukangwa nzao wende wabadili samahani wanjie harimwe siasa mashababi wenji kama uranza mtanabahi ani waisawa wajikomea wa maruha harimwe mabavu ya hatu ikaunga mparo ni mabavu ya hatu mashababi wanu ikaunga aminiwe ya ukana ngwaona ankli ngwaona ilmu ngwaona pezo wa matso beseda mumbitia hao ilo bien posé ya ankli mbitia hao ilo zeloni ikawa basa ndu anza wanjie harimwe siasa harimwe mabavu ya hatu na rihimilie mashababi wanu riwa akompanye hatari wa wasulishe riwone obahanu ikao duajori wasulishe wakari wono mapolitisien warumarangu 75 hata ijehunda basainu ganyihu mtu kama warumana ingwa rumaunai ngabo mashababi abasainu wajiprononce harimo ze region za hatu wende harimo ze election ngamhim tena muhammadi wani tena muareme ani nsielewa system mwanzo mwibadili na winjini wa hao wa mashababi kama ngwaenda watina etiquette itoka uyonsi ya janibu ya siasa jamu elewa yakana lazima wende wabadili ndongo abo ngamparo mabavu ya hatu wandu wangali mashababi wao ika independant ika sheka mmono kawe shababi ya turuma au shababi kao ngena upezo wa mato ni ankli ya ukamushida bali wandu ndaba hanu narwa shangirie ruwa wasulishe harima yenzi harima eshehirisha ujumba la mawakala la hamraba haukana yode faida hatu soti pia harima yenzi ruwa liyo hundani hata mpaka dabanu ngamungu shirioni mbite mase humema wa ila liqa.